Kaseng New Tribute Council HYC West Khasi Hills District harangkat kari Mulyang Circle ila karpa de katanat boarding hanong ston ban penyo ne siu by lut ksan halor kajing sha badding electric yau hybrid yabok lang wanyang nakasnong langja West Khasi Hills District kumban supen kan mau bauti u hybrid nakasnong langja ulaman saujur nakajing sha bat haka boarding hadin ba ula kum pentengku ya usai nar electric ubalan no shatbian katba udang let siat sim shaklau hajan snong kabala jaru haka ar phulai tare ulaber ar hajar ar phusau na kalyang jaga seng kala banjur bakatnat boarding kadai ban shimkhia ban penyo ya kajingerap shauti u hybrid par haka jo kapor ka seng kala karpat ru na kate katnat bakadai ban let jurep baha ya kisainar ding electric hakishnong hapo West Khasi Hills District badai banda ai shithiru shikinong yalam shnong ban pet lada kedon kajing senjor nakaliang u executive engineer katnat MEECL ulakular ban shimkhia ya kite kimat balawan ra bat pensngau da kaseng HYC to nakaliang jongi ka HYC West Khasi District harangkat ka jing ya don kat nakaliang jongka Rimuliang Sakil bertemu Sakil mentang ilawan ya kenduk ya executive engineer jongka MECB hang ni ba kajing keren ke jongi kelong ban nakaliang jongi kerpat ya ka MECB ba ka di ban siu ya ka bailut san namta te hybrid ibok lang wanyang nagasnong langja ka ba lajah ni tayo beradab Menteri Sejan nakaliang jong HYC West Khasi District harkat Rimuliang Sakil kewangi lah yarap ban lek ban yarap lem ya te khna bala don deng jom saujur reng isu kumangi laong ya ingu ublai pat te khna nang laj deng ka jingjap sosi indai tang ka jing mensau kun tang kerpat ya ka office jong ii bade ban yarap lem ka bai lut san ta te khna ti sa tanan nakaliang jong ii wang bo sa simkhia ni usap ha keyboard bade bertek nang ba kila ban yarap lem ta te ban nakaliang jong ki SDO ru ila kersai bakin salek ban pek yo tu kena hak niki singi ki ba mentah dikata kadeka bentah hidup kopor nilai keren ru nak liang jengi hi ba man kopor ke jing jia basusi kadeka jing yap jing merat jing tengku bi wayar hak leng ki bentah jo West Khasi District di nak liang jengi ngila kerpat yo hi ba don kam ban update ban pek ban lek man kisnong kumnu kilong ki wayar nomor kila trei arphos na menchua la trei life na menchua la trei phos na menchua don ki wayar ki bela senjor berkipus ki bela senjor kum ta ter di nakliang jong ii long ba menta kinsa lechtom nomor ka don ru leng ba ka skim ka RDSS kani ka skim kolong ban repair nan ta itu ba jab ngek pa nakliang jong ngek ba nakliang office kan sale benta kum juru nakliang jong la ajung mutru yo ii ba de ban ajeng tip habaro kisnong lengba kisithi ban kerpat kisnong bagi dewen yaraban pejam bagi kisnong ki khamsuk yaraban pejam hangnu ba kadon kijing julor hangnu kadon kijing bombyang ki nikiwer pus keleng ki kisnong po West Khasi District lada kidon kideban yathu ka office ba kadon le kam ingej ba kaniru kan yarap sibun lada nakliang jok office kan le ka haju poru ni wan lembaga unit momerin baudon we atli gipus sama merin belajar klaim no de nakaliang jongki sipai ki jongi na momerin unit mo circle lewan penekendu de nakaliang jong office ila kren bakin sa yarap ban pilio no daki ban bujri no do batmai nam takani kulisi bon